Ghana this my Ghana tea for your for Adwenepahene aka Fufukin. You do be as I was sending time I will be share our Becky TV so I wish I'm also in the class on why they no I share video no said they wouldn't be as I can was with Muaba. Ebusha and then they buy and a bonnet class. But didn't come out Kakrafa my Ghana home. Na a man penny for more Ghana and your mrassem be or master more yet ye and near nine. Or one top pressure am I young guest no. Muja picture that we Agradaa and that who you. Na ba na moa eso na ede ene da honom no na Tracy eso na ede ene di akire no abusua mo me hwe mo video bi a mo aye o mo se iPhone challenge na nya o mo a na me nim se iPhone so no Ghana esi hia o Ghana no auto pressure ede my young guest na ye hwe mo video no na mo wi a mbata Adwenepahene nka ilele warriors here and the 26th of September and I was see that so show me evangelist Patricia Odro Cranton Dodona friend Mama Pax my Joseph Adolfo. I am here say may launch the new iPhone 13 Pro Max. So kaisa me be launch iPhone 12 no anyway iPhone 13 is suaba so your bana so ye premier J.O. iPhone 13 oh, bana ye premenia. Hey, iPhone 13. So your bana ye premenia. iPhone 13 Pro Max. Malanche. Menga medsie. Ain't so Jodia. Go back for them way. Me show the phone. Na baso so de ne de akire. Ghana. Ma me fo mo hwe ye pa o na ba. Mo hwe Tracy no so. Na iPhone no be biesu no. iPhone 13 na baso re. We press and corner of them guess no. Wa hwe. Ma me pani mu. We dem mo hwe do ba be. We enche obefe phone no kra. Wa hwe. Mo hwe. Yeah, Tracy. Ghana. Yeah, asemo. Hwe manka. Some kind. Mo hwe. We better not young give back of a boy back up. Remember 2010 4 no money na more. Warriors here and the 26th of September and I was see that so show me evangelist Patricia Odro Cranton Dodona friend Mama Pax my Joseph Adolfo. I am here say may launch the new iPhone 13 Pro Max. So kaisa me be launch iPhone 12 no anyway iPhone 13 is suaba so your bana so ye premier J.O. iPhone 13 oh your bana ye premier hey iPhone 13 so your bana ye premier iPhone 13 Pro Max malanche menga medsie ain't so Jodia. Go back for them way me show the phone Na baso so de ne de akire. Ghana. Ma me fo mo hwe ye pa o na ba. Mo hwe Tracy no so. Na iPhone no be biesu no. iPhone 13 na baso re. We press and corner of them guess no. Wa hwe. Ma me pani mu. We dem mo hwe do ba be. We enche obefe phone no kra. Wa hwe. Mo hwe. Yeah, Tracy. Ghana. Yeah, asemo. Hwe manka. Some kind. Mo hwe. We better not young give back of a boy back up. Remember 2010 4 no money na more. Adolfo yakọ hwe ma me fo miensa we mu video ade awie na me di omo ho ya bebre no obi kura na nanka yempese bedi ne ho ya e na aba na moa de ne nim sa ja motivational speaker eja maame wei etimi fa amanfo street so e de eboa omo tena ke nim sa ono de sabi wanya bibi sei no anase bibi sei ba konfa no ho nyede enjim so maame mo hwe ne picture biem wa hu ne ma bi ekoso my Ghana mu saa we mu nyina wo ho na young girl eti ho na wonya sa iPhone ni bia na akwakoye pressure eda mo mpanyimfo a mote wo wenka ye nkra adwuma na mo mpanyimfo wa mefo mpanyimfo a mote sei ena mo agi we aginam chese iPhone aba nti iPhone ba na mo na ese mo kokkoje na wakwakoje asabi eye wodea fa hye ofie ana yusu se na wode beye na mo mpanyimfo mo no mo betu eye youth no fo no
mo be kan sem bi nkuranshe sem bi no wa akwaji we e mo ka ho bi na ne aware ye friend awade ana odo papa enso e wo ye man Ghana mu we better na young guy a woniska okosia wo ba na so woniska better na oba na tima enatena sa no ma we mu nyina ka ho na ye mpanyimfo bi mu esole a na nkra akra keto ani kwasa kokofa sa panyina sa pressure we amode ma young girls ntino na oba keto 16 years 18 years na kofa papa panyimu no do na chi because ye the phone na dada Ghana for sanye na na ba na mo ene Agradaa ene Tracy na mse sa iPhone no e ba eso mo top pressure ma young girls na wo Ghana na young girls no edi omachi na sabi young girls no kofa panyimfo ni kwaso mo form on say the way ene o mekoso Ghana sanu ma we nyina ho ye ntimi nya the address me na meka me adwenpahene de bia me se meka me no kore iPhone no eye machine me ka kire mo se mo ye mpanyimfo na mo se mo wo dwumadie bi di ana mo wo sempa bi kan mo kan sempa bi na mo nya se ena ase mo kataso mo emu aso na ba na mo atumfo bi o street so na wakwa bo nipa fine nya me nhiraw ba sa ne o ma na wo de ho gigim na ba emoa Agradaa konfo ba wo so asole eno aba be kan say evangelist wona wo no wudi kan beto pressure eda ma manfo e challenge ma me panimu te say akoto iPhone kama abaketoa enya saa de we na tunofo kama abaketoa enya saa de we Agradaa na tunofo wo mom na be gina ho abuso mo hwe Agradaa video ni biem na mo santi asema me kana se ye bi afa na obi ba ilele warriors here and 26 of September and I was see that so show me evangelist Patricia Odro Cranton Dodona friend Mama Pax na Joseph Edolfo. I am here say may launch the new iPhone 13 Pro Max. So kaisa me be launch iPhone 12 no anyway iPhone 13 is aba so your bana so ye premania J.O. iPhone 13 your bana ye premania hey iPhone 13 so your bana ye premania iPhone 13 Pro Max malanche menya medie ain't so J.O. go back for them why me show the phone somewhat Agradaa no masem ebi obeka se bi adwenpahene na ede etoto nsem ko sha Agradaa enum motina no masem na owie ya asoso na TracyBoakye esoso de video be touch ne se dabi mama we age paade a na msoma akwagibi me hwe Tracy de ne biem monhwe Tracy no so na iPhone no be biesu no iPhone 13 na abaso re we pressure nkwa no de my guess no wa hwe mama panimu we de monhwe do ba be we enche obefe phone no kra wa hwe monhwe yeah Tracy Ghana yeah asemo hwe manka some kind monhwe we better na young girl go fa boy ba go pe mema 2010 4 no mo na mo na saa no we nyina ekoso hwe Tracy so te ho eyiyi phone to na mo ye mpanyimfo se ni Ghana man na da honom no saa nneoma saa tebia phone saa tebia kan no wanya wade a munya pressure na moto de ma manfo no mo ka ho bi ena na youth no oba young girl ese kotimi hia bema bi ene ne tena bema ni squad beto phone ko na oba ni hia na na ba launch iPhone hu ya na Agradaa launch iPhone hu ya na Tracy launch kan say iPhone hu ya na to bi mame want to be ama me dia bema mentumi ne wontena nti ne ye Ghana for ma bebre do nyina kwa kwhye iPhone Ghana for ma eto omo do phone esene mema odo iPhone esene bema wo hia no Ghana out Ghana wusu iPhone 13 den aba wakwaje okwaje ye no utwa picture so a filters nkwa ne guso filters nkwa nom de guso monjo Tracy video ye filters nkwa ne guso na aba twa picture filters nkwa ne guso Agradaa ye video a filters nkwa ne guso that means say mo iPhone na mo de top pressure mama phone nyina e fake na aba iPhone kita no e fake Agradaa de e fake so what you say nya fake obi na use iPhone a obesan use asana editing e de filters abegu so iPhone camera quality de e powerful nti say wo ti Ghana na say obi ti abrochire na nipa no kwakwaje iPhone a wo ti fa iPhone na wo de wo Ghana ho no ento obi o ti abrochire de
nso bi te abrochire kwa na onkwankwaje iPhone efa me top pressure efa mo bi o te Ghana na mo te Ghana yesi Ghana eden na timi kokoto sa iPhone na me kire o say a wo say the picture na the filter to so dia e fake ti munya sa pressure na ma me fo mpanyimfo a mo sole a mo de mo se mo ma young girls no ehun tom young girls na mo se mo ho tom no munya na aba wo de ni nim se kasa no ma bi se de on so Adwenepahene say na de me ba na botre kwa so saa mo nioma no a mo ye no wan kire say e bia me dan ni o na wa ye so fon keke fon na ade kire o so obi nkoko to bi ade abaso na Agradaa estati ye no na ba to aso na Tracy so to aso chese mo na Ghana ma no munim se mo no mo ye ogafo na ba wo de anka ye be yu ida si nchen ba to do ho ba behim obedi Agradaa ni Tracy achi na mo kire che saa no ma we se nyina na kanya bone wo na oto ade ba mo to pressure e de ma girls no odo afre no odo enebi ni Ghana ne odo nyina kwa kwahye fun mu ti obi e bema na na sabi na dwuma a woye ni sika so a onya oba ba akutimi fa mpana be 10 because of iPhone Ghana ene mo Agradaa ni na namba da mo ene Tracy de mo ye nti no oba ba akuti wa onti fa be ma ba ku ene Ghana obi bi no betimi de nsa sinebo a wote Ghana mamu a so ye konkono sa ne boy e ba akopeda sa ne boy eye ba akopeda nso akosi broni ba te ho a ne boy ne o me kasa phone ti no one mmema be 10 kwakotena because phone no ne boy den na mo mpanyimfo na mo tetewo na mo nsade ne boy den to young girls ni nya adwuma bi nya omo no sabi ni kwasa mo to pressure de mo no mo guso na mo to sa pressure phone no e de ma young girls no nti na akwa kete na panyin na akwa akwa no nyasem kuma ene obi so no te classroom mpo a na dwun na iPhone okohu na aba picture iPhone okohu TracyBoakye picture iPhone okohu Agradaa picture iPhone eno nkwa na hia omo ti saa ne ma boni na mo te Ghana na mo ye no ene pressure phone na mo to de ma manfo na drum pempen so a ese mo hera mo twitwa saa ne ma no so enye saa nya ade a ye no ye betena hwehwe monim saa ye ntena hwehwe monim because boys e Ghana omo hia do girls were Ghana mu hia do munya saa ne o na mo te Ghana na mo ye no na ba de Agradaa ne Tracy de master te no you say we are master ti obi ni ska obo kum nipa saa no we nyina ka ho bi ene ekunkum nipa because iPhone na aba no etwa 120 million sa wo to na burochira ha etwa 120 million na saa 120 million no o te Ghana na so adwuma nya yi a he na akwafa no o to iPhone we wa burochira ha etwa 120 million aburochira mpo no wo to ne cash o oje no watua na bosome installment na woje no watua nti so bi te abrochire na so ka so kwaje phone no watua na installment na so wo te Ghana nti wo no akwaje auto ne cash na say o my Ghana na da honom no o mo woska no e woska papa enso no sa no ma we se nyina no ka be fa young girl bi a kire no say kwa we na mfa so menya ska business we na mfa no mo nya sa ne ma no ena mo to na pressure do ono Ghana wo so ono ye ogoro no da bi o so tietia manfo so sa na Ghana mine da hote be na Ghana mine no ayeyi sa nipa we mo tete Ghana e man panyimfo ene oba panyine te wo so be fra young girl atunufo no fra entunufo da sabi manosi sumina so ahyewa abrabo na me na meka ahyewa abrabo na because senya ahyewa abrabo a nka sa no ma we mo tete media so mo ye no o mo nye ye to pressure my young girls and then what do back secondary school a wofo na da bia na mesumo mo wo do back secondary school no now ba ko hu na ba picture yi Tracy picture with iPhone yi Agradaa konfo ba aja no de aja ono de o se yan kana sem but ye beka ma me mpanyimfo te se mo aka mo ma na be sa no ma we no mo na mo aja boso na we be de na motimatu nkrafo what of phone a ma phone no ensho botom wo de video fa yo video mo me just social media e me kire phone challenge nya Ghana na me say phone so ko challenge Ghana nkwa no bi ajapade a ye de ko challenge Ghana nkwa no bi to phone a ye de ko challenge Ghana nkwa no bi ko to atade a ye de ko challenge sa challenge we no e na ema nipa kunkum ekoso e we my Ghana because we e will be we ni bi nti nipa na we ni bi no na ho ya abehye no because wo de tunani obi a young girl a no not Ghana o ko school awiemfo ba de ne back to school so won ko school enam for bone ene sa no we senti no hu picture na adwene mu nyina sei be ma ni kwa so fa no kwa fa be ma no be ma ni kwa say wo fa na kwa fa be ma no ene young girl to Ghana
mema bed 10 8 20 no nyina friend because o peska boa no kakra no so na kwakwaje iPhone no bi na ka say oye girl e na oye say na Agradaa gina ka say unye unkuta iPhone we bia na onye premani Agradaa sa iPhone na se mukra munye obia na se mukra no munye obia because sa phones we say na abrochira no edededa fom sa phones we abrochira kuta krata ukwaje simple nya afa na obi kwaje phone we say no abegina say unye premani saa nneoma na mote wona e na we ni bi we obi no e na ma ene ye my Ghana ne nyina eguso aye sink kofom no ye kunkum nipa e wo Ghana because obi ni ska ye mu no obi ni bibia ye mu no saa suban bone no ye de tu kwan be do aburo kira ha obi be dress no ni krata ye mu no nti Agradaa na naba e na Tracy de master te no se mo anya anya de beboa mo na da bia mo de nneoma se makoje phone makoji we na say iPhone na baso no nyamo anam se say panyifo te no challenge e wo phone ho nka se bi mon koto alupre e fa nante soro na mon ka se makoto alupre na nka amanfo hu se no yeso en fighting konkwaji bi phone keke na makoto am de ba social media so am se mo ni djuma bi di na aba ne Agradaa be video e challenge amanfo Ghana for edun pempen so a sa ankofo bi mu se no mo team nipa sintidua e o media no so na me ka kire no sa ankofo bi se no mo ti sintidua o media no so because na we young boy na sa iPhone we abai uniska oge obeja o we bema na uniska oge ebeja o adentra me ka sa oge ebeja o oge ne beja o no akọ oge ne beja o akọ because uniska de koto phone bi ama no uniska o de koto phone bi ama no ni nyina so bi ene obi ge ja no pe na gina Tracy so na aba so na Agradaa do master te no se mote Ghana na se mo nya se adwuma bone no se suban bone na mo de to a mu gu amanfo nware mu gu amanfo mpratwe a daachi de beba mo so na nye nti se mo so mo ye mpanyimfo a mo nya mo twe mo mfiri sa no ma no ho na mo nya adepa na amanfo nhwe mo so no mo nsua na young girls no o mo mfa meba baako young girl na ne boys be 20 e wo Ghana okosunyan okwa Accra okokumase okovote okwa hakọ ne nam basa because phone wo anya biara na ho yira no ebusuan are ho pa nyoma na ekoso no because pressure na omode ma young girls ne boys no Ghana no ene odo e friend odo na bi ni ho ebusuan ni de kwa so baso a no wa share video no se de unu ebi nsa be de beka na young girls no mosisu na omudi sa ankofo we mochi no omode pressure edi omochi no ena na ama yale bone aba o ma Ghana because oba usiso na na be ma baako ana one we koda obi ahunso ba mo ho ena de yale e de brem no ena na ma boys ne be de pressure ekokoye sakawa okun no ra akoto phone no no da mo bi foforo no okun nipa no no da akoto phone no da mo nipa mo hwe iPhone ya bai nipa be wu e wo my Ghana mu because of sanu mo ya Agradaa mo na aba mo ne Tracy mo start e o media no so no e pressure e ku amanfo pa na mo hwe yi nyesa no maka no juma dia mu di bia no oto bobo dan san be ba so hi German Stuttgart obaso ne de kwa so no subscribe to YouTube channel no send down the video bia ba on sabeka Adwenepahene ne ma jakunya e Obeki TV so e da mu nyina mase peace out Ghana de smai Ghana tie for yam so fa Adwenepahene aka Fufukin ya do bibia so wase ne time a wo be hwe e Obeki TV so ebusuan ba so ne de kwa so no why dey na wa share video no say de wonu bia nsa ka wo so femu aba ebusuan ene de ba anya ne bo ne kwa so e be din komo kakrafa ye my Ghana ho na ema mpanyimfo be mo Ghana anya mrasem bia o masate o mo ye de ene enyan o mo na to pressure ema young girls no mo hwe picture ye da ho yi Agradaa na da ho yo na na ba na moa eso na ene da ho no na Tracy eso na ene di akire no abusia mo me hwe mo video bia o maye o mo se iPhone challenge na nya o mo a na me se iPhone so no Ghana esi hia o Ghana no o to pressure e de ma young girls na ye hwe mo video no na mo wia mbata Adwenepahene nka Warriors here, and then 26th of September, and then you could see that. So show me Evangelist Patricia Odro Cranton, Dodona friend, Mama Pax, my Joseph Adolfo. I am here, sir. May launch the new iPhone 13, iPhone 13 Pro Max. So kaisa me belanchi iPhone 12 no edenwa iPhone 13 nsuaba so yo bana so ye premania jewo iPhone 13 oyo bana ye premania hey iPhone 13 so yo bana ye premania iPhone 13 Pro Max malanchi
Menya medsie. Ain't so one so Jewodia. Go back for them wine. Me show the phone. Na naba so de ne de ekire. Ghana, ma me fo mo hwe ye pa o na naba. Monhwe Tracy no so. Na iPhone no be bi so no. iPhone13 na aba so re. We press and corner dem guess no. Wa hwe. Ma me pan mu. We dem monhwe do ba be ye. We enche obefe phone no kra. Wa hwe. Monhwe. Yay, Tracy. Ghana. Yeah, asemo. Hwe manka. Some kind, monhwe. We better not young gay back of a boy back up. Remember 2010 4 no money no more. Hey. Warriors here. And then 26th of September. And then you will see that. So show me evangelist Patricia Odro Cranton. Dodona friend Mama Pax my Joseph Adolfo. I am here, sir. May launch the new iPhone 13 Pro Max. So kaisa me be launch iPhone 12 no. Wow. iPhone 13 ssure. So your banana so ye premier. J iPhone 13. Oh your banana ye premier. Hey iPhone 13. So your banana ye premier. iPhone 13 Pro Max. Malanche. Menya medsie. Ain't so one so Jewodia. Go back for them wine. Me show the phone. Na naba so de ne de ekire. Ghana, ma me fo mo hwe ye pa o na naba. Monhwe Tracy no so. Na iPhone no be bi so no. iPhone13 na aba so re. We press and corner dem guess no. Wa hwe. Ma me pan mu. We dem monhwe do ba be ye. We enche obefe phone no kra. Wa hwe. Monhwe. Yay, Tracy. Ghana. Yeah, asemo. Hwe manka. Some kind, monhwe. We better not young gay back of a boy back up. Remember 2010 4 no money no more. Adofo yakohwe ma me fo miensa we mu video ade awie na me di omo ho ya bebre no obi kura na nanka yempese bedi ne ho ya e na aba na moa de ne nim sa aja motivational speaker aja maame wei etimi fa amanfo street so e de eboa omo tena ke nim sa ono de sabi wanya bibi sei no anasa bibi sei ba konfa no ho nyede enjim so maame mo hwe ne picture biem wa hu ne bi ekoso o my Ghana mu saa we mu nyina wo ho na young girl eti ho na wonya sa iPhone ni bia na akwakoye pressure eda mo mpanyimfo a mote wo wenka ye nkra adwuma na mpanyimfo wa mefo mpanyimfo a mote sei ena magye we aginam kyesa iPhone aba nti iPhone no ba na mo na ese mo kokokogye na wakokogye asabi eye wodea fa hye ofie ana yusu sele wode beye na mpanyimfo mo no mo betu eye youth no fo no mo be kan sem bi nkranhye sem bi no wakokogye we emo ka ho bi na ne aware ye fre na awade ana odo papa ensuo ewo ye my Ghana mu we better na young guy a woniska okosia wo ba na so woniska better na oba na tima enatena sanu ma we mu nyina ka ho na ye mpanyimfo bi mu esole a na nkra akra keto ani kwasa kokofa sa panyin na sa pressure we amode ma young girls ntino na oba keto 16 years 18 years na kofa papa panyimu no do na chi because ye the phone na dada Ghana for sanye na ba na mo ene Agradaa ene Tracy na mse sa iPhone no e ba eso mo top pressure ma young girls na wo Ghana na young girls no edi omachi na sa bi young girls no kofa panyimfo ni kwaso mo form on say the way ene o mekoso Ghana sa no ma we nyina ho ye ntimi nya the address me na meka me adwempan ne de da bia me se meka me no kore iPhone no eye machine me ka kire mo se mo ye mpanyimfo na mo se mo wo dwumadie bi di ana mo sempa bi kan mo kan sempa bi na mo nya se ena ase mo kataso mo emu aso na ba na mo atumfo bi o street so na wakwa bo ni pan fine nya me hiraw ba sa ne o ma na wo de ho gigim na ba emoa hwa Agradaa konfo ba wo so asole eno aba ba ye kan se evangelist wo na wo no wodi kan beto pressure edama man force challenge maame panyimu te sa wo akoto iPhone kama abaketoa enya saa de we na tunofo kama abaketoa enya saa de we Agradaa na tunofo wo mom na na be gina ho abuso mo hwe Agradaa video ni biem
na mo santi asema meka na se ye bi afa na obi ba Hey. Warriors here, and then 26th of September, and then you could see that. So show me Evangelist Patricia Odro Cranton, Dodona friend, Mama Pax, my Joseph Adolfo. I am here, sir. May launch the new iPhone 13, iPhone 13 Pro Max. So kaisa me belanchi iPhone 12 no anyway iPhone 13 ssure so your bana so ye premier jewo iPhone 13 your bana ye premier hey iPhone 13 so your bana ye premier iPhone 13 Pro Max malanchi Menya medie, ain't so jewo dia go back for them why me show the phone. Somewhat ya Agradaa no masem. Ebi obeka se bi adwempan na ede. Etoto nsem ko sha Agradaa enum. Motine no masem. Na owie ya asoso na TracyBoakye. Asoso de video be touch ne se dabi mama we agye paade ya na msoma akwaji bi. Me hwe Tracy de ni biem. Monhwe Tracy no so. Na iPhone no be bi so no. iPhone 13 na baso no re. We pressure and corner of my guests no. Wa hwe. Maame panimu. We dem monhwe do ba be. We enche obefe phone no kra. Wa hwe. Monhwe. Yay, Tracy. Ghana. Yeah, asemo. Hwe manka. Some kind, monhwe. We better not young give back of a boy back up. Remember 2010 4 no money na mo. Na saa no we nyina ekoso hwe Tracy so te ho eyi phone to. Na mo ye mpanyimfo se ni. Ghana man na da honom no. Saa nneoma saa te bia phone saa te bia kan no. Wonya wade a munya pressure na moto de ma manfo no. Mo ka ho bi ena na youth no oba young girl ese kotimi hia bema bi ena ne tena. Bema ni squad beto phone. Ko na oba ni share na was na ba launch iPhone hu ya na Agradaa launch iPhone hu ya na Tracy launch can say iPhone hu ya na to be mame want to be mame dia be ma mentumi ne want na nti ne ye Ghana for ma bebre do nyina kwa kwhye iPhone Ghana for ma eto omo do phone esene mema odo iPhone esene bema wo hia no Ghana out Ghana wo so use iPhone 13 den aba wakwa je Ukwaji ya utwa picture so filters nkwa ne guso. Filters nkwa no mdi so. Monjo Tracy video ye filters nkwa ne guso. Na aba twa picture filters nkwa ne guso. Agradaa ye video filters nkwa ne guso. That means say iPhone na mode top pressure mama phone nyina fake. Na aba iPhone kita no fake. Agradaa de fake. So what you say senye fake obi no use iPhone a obesan use asana editing e de filters abeguso. iPhone camera quality de powerful. Nti say wo ti Ghana na sa obi ti abrochire na nipa no kwakwaje iPhone a wotimi fa iPhone na woje wo Ghana ho ento obi o ti abrochire de nso obi ti abrochire kwa na onkwankwaje iPhone e fa me top pressure e fa mo obi o ti Ghana na mo ti Ghana yesi Ghana eden na timi kwakwato sa iPhone na me kire wo say wo sa the top picture na the filter to so dia e fake ti munya sa pressure na ma me fo mpanyimfo a mo asole a mo de mo se mo ma young girls no e ho ntom young girls na mo se mo ho ntom no munyai na aba wo de ni nim se kasa no ma bi se de so adwempan se na de me ba na botre kwa so saa mo neoma no a mo ye no wan kire se bia me dan ni o na wa ye se phone keke phone na ade kire o se obi nkoku to bi ade aba so na Agradaa start ye no na aba to aso na Tracy so ato aso chese mo na Ghana ma no munim se mo no mo ye ogafo na aba wo de ranka ye be UI da sin chen ba to dum ho ba behim wo be di Agradaa ni Tracy achi na mo kire saa no ma we se nyina na kanya bone wo na oto ade ba mo to pressure e de ma girls no odo afre no odo ene bi ni Ghana ene odo nyina kwa kwhye fun mu ti obi e bema na ne sabi na dwuma wo ye ni sika so a onya oba ba akutimi fa mpana be 10 because of iPhone Ghana ene mo Agradaa ni na namba da mo ene Tracy de mo ye nti no oba ba akote ho a ontifa be ma ba aku ene Ghana obi bi no betimi de nsa sine bo a wote Ghana mamu a so ye konkono sa ne boy ye ba akopeda
Say ne boy eye ba ko peda. So akosi broni ba te ho a ne boy ne ho. O me ka say phone ti no one mmema be ten kwakotena. Because phone no ne boy den. Ne boy den na mo mpanyimfo na mo tete wo na mo nsade ne boy den to young girls ni nya adwuma bi nya. Omo no say bi no kwasa mo to pressure de mo no. Mo go so na mo to sa pressure phone no e de ma young girls no. Nti na akwa kete na panyin na akwa kwafa no nyasem kuma ene obi so no te classroom mpo a na adwene na iPhone okohu na aba picture iPhone okohu TracyBoakye picture iPhone okohu Agradaa picture iPhone eno nkwa na hia omo ti saa ne ma boni na mo te Ghana na mo ye no ene pressure phone na mo to de ma manfo na dunu pempen so a ese mo hwere mo twitwa saa ne ma no so enye saa nya ade a ye no ye betena hwehwe monim saa ye tena hwehwe monim because boys e Ghana omo hia do. Guess what Ghana mu hia do. Mu nya saa ne o ma na mo te Ghana na mo ye no. Na ba de Agradaa ne Tracy de mo start no. No say we am start obi ni ska obo kum nipa. Saa no we nyina ka ho bi ene ekunkum nipa because saa iPhone na ba no e twam 120 million. Sa wo to na burochira ha e twam 120 million. Na saa 120 million no o te Ghana na so adwuma nya yi a he na akwafa no. O to iPhone we wa burochira ha e twam 120 million. Aburochira mpo no won to ne car show. Oje no watua na bosome installment na woje no watua nti so beti abrochire na so kasa okoje phone no watua na installment na so te Ghana nti wo no akwakoje auto ne cash na say o my Ghana na da honom no o mo woska no e woska papa enso no sa no ma we se nyina no ka be fa young girl bi a kire no say kwa we na mfa so menya ska business we na mfa no mo nya sa ne ma no ena mo to na pressure do ono Ghana oso ono oye ogoro nda bi opeso tietia amanfo so sana Ghana mine da hote better na Ghana mine no ayeye sa nipa we mo tete Ghana e man panyimfo ene oba panyine te wo so be frɛ young girl atulofo no frɛ no entulofo da sabi manu sisumina so ahye wa abrabo na me na meka ahye wa abrabo na because sanya ahye wa abrabo a nka sa no ma we mo tete media so mo ye no mo nye ye top pressure my young girls and then what do back secondary school awofo na da bia na mesumo omo wo do back secondary school no na obadu ko hu na ba picture yi Tracy picture with iPhone yi Agradaa konfo ba aja no de aja ono de o se yan kana sem but ye beka ma me mpanyimfo te se mo aka mo ma na be sa no ma we no mo na mo aja boso na we bede na motimatu nkrafo what of phone a ma phone no ensho botom wo de video fa yo video mo me just social media e me kire phone challenge nya Ghana na me say phone so ko challenge Ghana nkwa no bi ajapade a ye de ko challenge Ghana nkwa no bi to phone a ye de ko challenge Ghana nkwa no bi ko to atade a ye de ko challenge sa challenge we no e na nipa kunkum ekoso e we ye my Ghana mu because we e wo bi we ni bi nti nipa na woni bi no na ho ya abehye no because wo de tunani obi a young girl a no not Ghana o ko school awiemfo ba de ne back to school so won ko school enam for bonne ene sa no we senti no hu picture na adwene mu nyina sei be ma ni kwa so fa no kwa fa be ma no be ma ni kwa se wo fa na kwa fa be ma no ene young girl to Ghana mema be 10 8 20 no mu nyina friend because o peska boa no kakra no so na kwa kwaje iPhone no bi na ka say wo ye girl ene wo ye sei na Agradaa gina ka say unkuta iPhone we bia na onye premani Agradaa sa iPhone na se mukra munye obia because sa phones we say na abrochira no edededa fom sa phones we abrochira kutakrata ukoje simple nya afa na obi koje phone we say no obegina ye say unye premani sa anyoma na mote wona ena we ni bi we obi no ena ma ene ye my Ghana ne nyina eguso aye senk kofom no ye kunkum nipa e wo Ghana because obi ni ska ye mu no obi ni bibia ye mu no sa suban bone no ye de to kwan be do abrochira ha obi be dress no ni krata ye mu no nti Agradaa na aba ena Tracy de mo start no se mo nya de be boa mo na da bia mo de nioma se makoje phone makoji we na se iPhone na baso no nya mo anam se san panyifo te sam no challenge e wo phone ho nka se bi mo nkoto alupre e fa nante soro na mo nka se makoto alupre na nka amanfo hu se no yeso en fighting konkwaji bi phone keke na mo koto am de ba social media so am se mo ni djuma bi di na aba ne Agradaa be video e challenge amanfo Ghana for edun pempen so a sa nkofo bi mu se no mo team nipa sintidua e o media no so na me ka kire no sa nkofo bi se no mo ti sintidua o media no so because na we young boy na sa iPhone we abai uniska oge obeja o
woyɛ bɛrima na woni sika o gay be jaw adentra me ka say o gay be jaw o gay ne be jaw no akɔ o gay ne be jaw akɔ because woni sika de koto funu bia ma no woni sika o de koto funu bia ma no ni nyina so bi ene obi gay ja no pɛ na gina Tracy so na aba so na Agradaa de o ma start no se mo te Ghana na se mo nyaa se adwuma bɔne no se suban bɔne na mo de to a mo gu amanfo nware mo gu amanfo mpratwe a daachi de beba mo so na nye nti se mo so mo yempanyimfo a mo nya mo twe mo mfiri sa no ma no ho na mo nya adepa na amanfo nhwɛ mo so no mo nsua na young girls no o mo mfa meba baako young girl ne boys be 20 e wo Ghana okosunyan okwa Accra okokumase okovote okwa hakɔ ne nam basa because phone wo anya bia na ho yira no abusua awe ho pa nyoma na ekoso no because pressure na omode ma young girls ne boys no Ghana no ene odo e friend odo na bi ni ho abusua ni de kwa so ba so a no wa share video no say the unu bi nsa be de beka na young girls no mosisu na omudi sa ankofo we mochi no omode pressure e de omochi no ena na ma yale bone aba o ma Ghana because oba usiso na ne be ma ba ko ana one we koda obi ahun so ba mo ho ena de yale e de brem no ena na ma boys ne be de pressure e kokoye sakawa okun no ra akoto phone no no da mo bi ho no okun nipa no no da akoto phone no da mo nipa mo hwe iPhone ya bai nipa be wu e wo my Ghana mu because of sanu mo ya Agradaa mo ne na ba mo ne Tracy mo start e o media no so no pressure e ku amanfo pa na mo hwe yi nyesa no maka no juma dia mu di bia no oto bobo dan san be ba so hi German Stuttgart oba so ne de kwa so no subscribe to YouTube channel no send down the video bia ba on sabeka Adwenepahene ne manja kunya e obeki TV so e da mu nyina mase peace out Adwenepahene oka super camera for why ko ni kan ba fo oka buru wo di putupuriye buraburu ma mansan wo fo tom tibidie I like it yanom koso pause ni koso konkoso no no apre kokwa wonya tofo enuti na Adwenepahene aka fufu kentenasia ogbo adom pempunu mu fra twetwe wuro mo bi akyere ne so ehunu